guys, ini bangke nang ni tumpan reaction video na paklai ni lane kai along pu album dak mama si cepat jana bang puma ngai tumhan paklang podona tunde ha nang se men je toklong la ya producer Paniram Terang ngaja name sa di video bangke special thanks Hangsing Timung. Wow. Wow, dear, itu dia. Wow. Along bi thang chu. Oh, God. Guys, lang may pigan jo. Last album lo lama ini lah. Arabi kan susah. Director Jitur Timung. Wow. Wah, dia special thanks bukan Teron. Wow, nice. Guys, lah bangso kelima ngadi enjoy pikan mane di alam thi ajuna me bedi kalau bifan cota di pemaning oi lok lo lama people bukan music wow, halah dia bang nak keciru lo mana ya keciru lo ya. Wow, ciru ampo. Panduk ada no ini di ciru ampo deh. Oh, monjer, long pipi. Wow, dia alam siak cipi. Oh my god, nang panang tinggi yung jiko song. Lyris member turn. Oh, lamcak tidak loh, minyak cetek, plongat banget lah ya. Wow, sabangan. Wow, kalau bifang coba ciru lok lo guys. Wow. Oh guys, halai di ni lidia halmanya hem tu mang fikir kau yang dia hari.
Oh là na sinari lo yo. Oh guys labang selanghat okay lah. Selanghat ada dilong nang lagi. Guys pini video bang langsung kang tono sih nang tum semai un share thala bang so video edi langsung kang tono pini video bang ke. Thank you.